Iz dana u dan s patrijarhom Papom. Duhovno stanje čoveka projavljuje se u njegovoj spoljašnjosti. 29. jun, 12. jul. Sveti apostoli Petar i Pavle, Sveti Pajsije Svetogorac. Vaša svetosti, kako vernik da prepozna da li je neki sveštenik ili vernik istinski duhovan? Da li se to može prepoznati po spoljašnjosti čoveka? Stupnjevi duhovnog života su unutrašnja stvar koja se spolja samo projektuje. Mi najčešće vidimo samo spoljašnju manifestaciju čovekovog ponašanja, a da se uvek na neki način osjeća i njegovo unutrašnje stanje. Kad prođete pored nekoga ko ima mir u sebi, nekako vam je lakše, milije, a ne znate zašto, i obratno, kraj nekoga ko u sebi ima nemir, osjećate nelagodu. Vidite koji je to raspon. Mi sebe spremamo za raj ili za pakao, svaku svoju duhovnu ćeliju. Jedan pravednik nema čula da oseti paklene muke, a jedan grešnik ih nema za blaženstvo, jer su tako sebe odredili. Grešnik osjeća u sebi neurozu, ne treba mu gora muka. To osjećanje nastaje zbog nedostatka ljubavi i on može da ide sve dalje i dalje. To i jesu paklene muke. Savršena ljubav pak izgoni napolje iz nas tamni strah.